Sünkönü alıp be, kapşon dikiyi alıp. Da kalktan geletasın. Gel beka otur beka. Bergen dinleme, beka otur. Ne oldun hem, dağın ne? Ne olup gitti? Kapşon yol can emne temsil edip duruyorsun emne. Dağı kırılışıp muştaşıp geldin de. Tigi ayal men dağı kırılışa gittim. Ne kırış gerek emne? Bunda uruşkanға. Байке, айтыңыз сен. Эмне кылганда биз урушпай калабыз? Кошуна. Sen мындай кылбайсың. Кан чыгарыш керек да, кан чыгарыш керек. Не кан? Сабайымбы? Кой барбы? Кой бар? Ошо койду союп, ичине түлөө кылсаң, жит чыгарсаң, балким урушпай каласыңар дейм да. Байке, койду эмне күнөө? Ошо бизди тааныштырган подружкасын союш керек.